I repeat, ni kama hamjasika, JCM Church has bought a new bus. Ambia mwenzako sasa tuko na nganya. Mwambie tuko na nganya. Mwambie na si ya kukopa. Mwambie haina deni. Ndio hiyo nganya. Na haina deni ya mtu. Nugutire gwithenia ati mutinde mugita dereva wa gibathi kiria kinene. Riu ni kari atumia mwanyita na andu 33 ka mugathonga. Widows meda guthie handu gutire kuhoya bathi ingi ni gukura. Andu manyitana meda gutengera handu. Riu no gwikira ngari maguta. Na area ne numberless. Dili ona namba tinyum. Samina bera umari. Next week niguo na bereka atia. Ambia mwenzako sisi ni wale husaidiwa na Mungu. Mwambie sisi ni wale wanaopendwa na Mungu. And by the way, kende mwire tu tondu ni sawa. Next week, ni next week. Wapi fundi wa mabasi yetu? Eko eta watanesh. Joro, wapi Njoro? Joro geko. Uka. Kona ko akirigaku. Huyu mzee akona factory ya kuunda mabasi. Nona mwamuona uguo mugaga ngari tithondeka wone agikuyu. Bathi yo murona yothe igereire moko-ini ma muthuri uyu na nataka kushukuru sana. Oka. Ni vizuri sana tushukuru watu wengine kama hawa. Na ningependa pia kushukuru Nene. Kama Nene. Mnajua Nene ndiye amesimamia transport kwa hili kanisa. Praise the name of the Lord. Rira derire Nene ndenda kugura bathi cia kanitha. Niwe wanjirire uka bishop gutware kuri mundu uri Nene ni ari na bathi. Mundu mene haraga andu Ngai. Mundu mene sokaga cuno nini kidogo. None acoka nago. Nene ri. Hey de na bathi yakuaga mwiki etagwo Mukurinu celebrity. Ni mameririkana. Ibrayo niki. Yetagwo Gatarama bathi yo. Nene ni acokire akimeendia ndimenya amiendirie niki. Yari KAY. Yone amuthenirie. No Nene ndimwiraga kanitha uyu ungienda kindu giothe gutiri kindu Nene atoi hari agikoragwo. Ndimwiraga kindu giothe ungikaigwa kindu Nene atoi hari akiri gitikoragwo ku. Nene ona ngioga kuheherera kwire ndaigwa ta gutari matwini. Hana torete kia Nene. Kanitha no gutiri kindu ungienda. Jeff kiage ugereire he Nene. Anything that you want. Niyo ndie thinagia ingienda kindu njuragia Nene. Kina hakajira ni joy. Praise the name of the Lord. Nene ni wandu alire kwe muthuri uyu. Na mnaona ile kazi kama kuna cameraman hapo nje aleta hiyo basi tena. Niona wira uria muthuri uyu aturuteire atari na wiru atari na kinyururi na agitwira mbeca ici murariha ni cia bathi ya kawaida ta school bus. No agitwira yanyu to ni njui kanitha wanyu uri ohana ni kanitha wa kururia. Gumuturira yoke inganya. Na akatuambia mnivumilie na mnipatie wakati. Na ametuundia hiyo basi kwa upendo mwingi sana. And by the way, iwe girari kali. Next month. Demutira soko dire gathungu.